Ang tabuk oro Delhi wo sesok paika 10 din Tripura tongkha 10 din tongmani bisingtei ang Tripura Tini judge failia je witness no cross examination khaina tongmani cross examination khaimalia Delhi ni bar council office of Faizak obani ulklokon nai tongmano obongke tabuk chung gari go se ani dolok bai obo jot ani classmate mangse oboni mungkha advocate chung tabuk ani dol bai oro phai tongo chini kaisa professor Delhi University tongpuro ang kha khayo chini borok rok o institute of finance bagi obo kaisa oning top reputed institution Kung kaham jotono ang norok no taisa ni channel lamsugo ang tabuk oro Delhi wo sesok paika 10 din Tripura tongkha 10 din tongmani bisingtei ang Tripura High Court buthangka Tripura District Court buthangka SDM office buthangka tai police station bu visit khaika onek no kahamongkha 10 din ni bisingo phano tini ani kaisa onek no important hearing tongo oro kaisa district court ni mung ongkha Dwarka district court obo Delhi ni kaisa south west district ko kalayo bihik besai brok hospital thanga tambagi inke bihik lumui tongan bagai doctor oke saka bihik no admission khai tona nangla hini haifano besai go selia tambagi inke brok nogo duijana charai tongo abon bagai discharge khai dini saka haifano doctor oke discharge khai lia ongke ar jagawo heated argument ongkha je complaint ni besai bai doctor tai bini dol rok a complaint ni bini besai no romui dressing room tilang paimani pore a complaint ni besai na thik na bui a complaining besai tai one day pore khena bo thei thanga Disabled woman has accused a Delhi government hospital staff of allegedly beating her husband to death. In fact, CCTV footage of that night surfaced where the deceased man Rakesh could be seen being taken inside a cabin by hospital staff. According to the complainant, Rakesh had an altercation with the staff for not admitting her. Incident reportedly happened on Sunday evening. Meanwhile, the police is saying that the hospital has given a counter complaint against the family for alleged misbehavior. Sekangong ke police ok FR khaya abon pore chung tam khai gangke chini office chung application kaisa file khai ka kodo FR khainan bagai court ni direction through tei FR khai ka FR khai pemon bore tabuk je proceeding abo choli tongo metropolitan magistrate chini Tripura ke abono chief judicial magistrate hino tabuk ang kebo se ani matter tini hearing paika tini judge failia je witness no cross examination khaina tongmani cross examination khaimalia tambagi ke judge krini bagai keta kaisa date ri rika abongka August 30 wo ang tabuk nogo thangi tongo kebo se kajak Delhi asakena tungo Tripura ang tongpurung ke Delhi no notify tongo Tripura ke kintu Delhi ongke asakena tungo orke difference opposite haise Tripura ke notify yo Delhi ke tungo Delhi ni bar council office of Faizak obani ulklokon nai tongmano obongke Delhi state ni chimi no obo lawyers tokni office all Indian bar council ni office inge abo ta gisa jagabo ang tini tambagi fainke chung AIB exam obo repayment ni pore kaisa certificate man oro certificate of practice obo certificate nanan bagai ang tini oro faimani obo certificate dongkangke chung jot jagabo chung thangi practice khaimano nang Bombay buthang mano nang Chennai buthang mano Guwahati buthang mano Tripura buthang mano am dekena chung practice khaimano ang normal funungnai Kokborok के आनी जो तो क्लासमेट मंग से लॉ फैकल्टी नहीं अमरजीत कुछ बोलना है आप नो और आर्यन भाई कुछ बोलना है मुझे बोलना है कि आज अमरजीत भाई कॉमरेड बहुत ही
प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद 5 साल लगे हैं पॉल भाई, 3 साल लॉ फैकल्टी में एंड देन 3 साल प्रैक्टिस के, 6 साल होते हैं। tabuk chung gari bo se ani dolok bai obo jot ani classmate mangse obo ni mungka advocate Amarjit, yang side ongke advocate Aryan, yang side ongke advocate Vinayak. Obo chung joto law faculty wo lopore phaijak Delhi University ni law faculty wo ke chung tabuk Supreme Court thangi tongo ang Supreme Court thanan sekang brokno bo kok sungnai tamo ani audience no kok kasana musuk. Amarjit ji आप कुछ बात करना है मेरा ऑडियंस से, कुछ मैसेज देना है ऑडियंस को। हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ का प्रोफेशन है वो सबसे ही प्राउडफुल प्रोफेशन है और देश या किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए लॉ की ज़रूरत होती है, जिसका हम लोग लॉयर्स एडवोकेट्स बैकबोन की तरह काम करते हैं। और सबसे प्राउड मोमेंट हम लोगों के लिए ये है कि हम चारों एक ही कैंपस से और एक ही बैच से हैं और एक नया चीज़ जो लीगल प्रोफेशन में होने जा रहा है खास करके इंडिया में, वो 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए। बस यही इतना ही, बाकी जो भी नया आएगा पॉल और हम लोग आपको बताते रहेंगे। और आर्यन भाई कुछ बोलना है? बिल्कुल, आपके ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि लॉ का प्रोफेशन जैसे बताए हमारे मित्र अमरजीत भाई ने कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इससे ये है कि आप अपने लीगल राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होते हैं। तो चीज़ें हैं कि जो अगर नए एडवोकेट्स आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप आइए, और एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आपको नेम फेम सबको चाहिए और ये चीज़ें यहाँ आपको मिलेगा, इज्जत सारी चीज़ें। एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी आप रन करते हैं? यस, इसके बारे में भी बोलो। हाँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ रिगार्डिंग DU LL.B। तो अगर जिसे भी आपके ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं पॉल भाई, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी अगर DU में या कहीं भी एंट्रेंस वगैरह देते हैं LL.B के लिए, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए उनके चैनल्स पे और हम लोग आपको कांटेक्ट नंबर दे देंगे और आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होगा तो हम लोग हेल्प करेंगे। और ये हमारे विनायक भाई हैं। बोलना है विनायक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ये सीरियस है, ये ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीरियस है बात। tabung ke court vacation abung bagai construction chol kai tong lagi chot lebot sebagai aku kamat kayaknya raw ang aban bagai foto bisa lihat ini video kali yang saya jeng tabok ani dol bai oro phai tongo chini kaisa professor Delhi University tongpuru bo tabuk oro director ongkha ke bono malena ni phai tongo ani dolok bai lagi tabuk no chini survey chung malai phega bo age bo chini LC2 college ni bo head tongmani bo ba interact hega bini odeng no rich knowledge ong north east ni bagai bo Guwahati bo thangka bo Arunachal bo tongjak bo Tripura bo thangjak ni sawano oneng no kha tong thau ko tambagi inge bo sawo Tripura thangi bo Tripura ni condition bo saimano ni sawano ang kha khayo chini borok rok o institute of for finance bagi obo kaisa oneng top reputed institution just oponi tai side opposite side ke Supreme Court nadi opposite side ke Supreme Court yang tai ke side ke obo institute je or porana rongke onek no kapal kham jinai ang asung no tinini tabuk jeng office thangai